Ia ropit dia isitongan na kafarat patolah patolah kumaka depi dia kafarat patolah ia tahu de na ulema puasa ke gayasan nomor si di tahu matoa de na ulema puasa tahu matola da maulu ni kasih da kai de ulema puasa ia na tu maka majapit dia tapi dia na puasa pid dia ba menina wajah cupa asan na ko bicara gina siaga satu mud siaga si di mud ia kui rupiah kami sekitar 60 nasak buka apa makokoa hitungannya itu memberi makan satu orang fakir miskin satu hari sesuai jumlah puasa yang ditinggalkan wadi pasi pulung 10 sona nape wajah atau 20 hari wadi to baca pura nepi mepi malepat teh ai mepi malepat teh keluarga wadi le wadi tale sila surat tak wadi maka doain ka kasih sila surah ko desi sagaga maka rajing andre na maka rajing may gana na masikola pakere kasih rajing wadi tale ieu nariasa keluarga dekat ia sange keluarga dekat pak sila surang dia cau cawe iya tuh napa maka ada tetangga dekat itu balik bola macam angkat toga perlu sampaikan yang paling pokok ya setamana aja nana ya pangewangi awal Ramadan ia paling pokok alewe ipas sadiah alewe ipas sadiah untuk matamaiwi ulan Ramalan nah sabangka hadis nabita man fariha biduhuli Ramadan fakada haramul jasadilaniran jadi nigi tau mario merennu rigau angkana tama ulan Ramalan betuanganna iya ulan Ramalan mario merennu iko natamaiwi karena itu adalah tamu jadi iya ulan Ramalan sitonganna tamu kita ya kong katamu melo pole boleh agay pigau nomor si dipacingi boleh nomor 2 ya rosapreye itu lagi ipaci-pacing itu lagi rosapreye itu lipakebe itu lagi ya rogordenge isasai laipel i boleh itu kong katamu melo pole jadi termasuk sitongan na memuliakan Ramadan itu ya komelo itama ramalang ipaci-pacingi bolata apel ki ya ro pojo-pojo ilagalagaman ngi nah sabab nanti di Ramadan itu akan turun malaikat termasuk lo boleh datang itu malaikat ko Ramalan nih jadi aja na jolo nanya ro makana ribu kamati mo ni biaro itu bolata jolo ta paci-pacingi seri-seringi ya ro sade bolata ta paci-pacingi ropona seri-seri ko sade boleh bersihkan sebagai tanda kegembiraan menjamu Ramadan pada mujie tidi ko angka cara ko 17 Agustus mapenre umbul-umbul to menyambut pada mujie roh menyambut jadi disambut Ramadan boleh jolo yang aja jok na lewe matu pinalo ko lewe jadi boleh ipel ya komeki macece pala tak dia nama digaga sebagai tanda kegembiraan jadi ekspresi itu jadi ekspresi kegembiraan kemudian wadingi mali sali sapak baru aga aliliki sali sapak baru maka dewe ka mali sali sapak baru ya mone masuli aja mone nya ta terpai juta ya moro sali sapak nama sempo usahakan iko mali ki sali sapa aja na ya mak balo-baloy mana je ya warna putih agak-agak bersih jadi matan rangi rita kong kacarepana maka do macarepe mesesa iya jadi pakai angka kama gak tahu kasih malah salah saulu lo masih gini itu si warna dan itu madu padupa tambah lah sauluna itu jadi tapi itu kagak aturangannya roh cuma istilahnya dalam berpakaian itu juga memang kita ada adab dalam berpakaian istilahnya jangan terlalu mencolok ya kok kui agama ya wita na dimakruhkan pakai celak merah yang merah itu yang tidak ada campuran warnanya itu makruh hukumnya digunakan. Katu tau masulara celak mak baju celak desisa gaga warna lian nasi garu celak mamasam merah membara itu dimakruhkan. Iya. Kemudian nak boleh toh paci-pacingi. Yang kedua alewe tama nih yana pokok kamu nak boleh. Yang kedua alewe nasaba ya sangeje Mario alewe tu Mario tanya ya roba boleh yon ya jadi kamu nak sapreye makanya aku ganti wi kamu tu sapre tame garupana laga yolo ni tolai gordengi sesak gitu yaga gi alewe
asam paja sunat toba ki jolo. Sampai sunat toba ki. Makan jala ndak matu di waktu tahajud menjelang subuh. Oto ki sebelumnya angkat to sebelum masam pajangi agak mandi sunnah taubat. Iya kapak jarang na bahas tahu. Dio sunnah toba ki. Tatik siaga bangsa na tatik dua, tatik telu. Iya, dek to nanu tatik telu makan jak subuh. Setengah na telu, setengah na pak tatik apa mau liwa subuh memo tatik lima na pertama subuh. Jadi oto ki makan jak tu kotok dia tengah benih. Saya tapi ini anu ya, ini di tarekat, kota tarekat. Maka daya komelo ko magampang iterima pak dongemu, mudah tembus, otok kita ngebeni, dio, pacingi alewe dengan niat membersihkan diri untuk menghadap kepada Allah. Ipacingi alewe untuk mengolok kupong Allah Ta'ala. Apalagi nareko dio sunnah taubat ki, mandi sunnah taubat. Purai matu iro, alaki ajenne ki suku napa malaki korang nibaca. Deto na mega. Namo bangsa silam pami dua lampa napaki masem pajang. Masem paja sunnah toba, napa masem paja sunnah hajat. Napa milau dong. Itu mudah diijabah. Yan ang kataw maraji-raji ngitarima pak dongan na tasuro lakukan itu. Jadi motok tengah beni tate talura, tate talu tate apa paling lambat jam 4. Dio sunat toba ki maka dapat ko carana dio sunat toba maku ye. Ajenne ki jolo pada ko tomelo mas sempajang. Ajenne ki suku jenne. Jadi aja na cica misiku cica majlu mata de pas suku jenne tak. Bisa lima ki akalimomo ki akatalu. Ipatamay wa inga cicang. Napa to majlu mata ipak ganda manang yang katalu ipa suku-suku manang. Lima kiri kanan katalu. Ulu itu si bado cile cicang denah katalu tu. Pak Mega tu tahu. Denah katalu tu ko cicang mi sapuru ya tulu ni pasiala do cile. Iya. Jadi cicang lah. Aja denah katalu ya tu. Iya mitu ajewe bisa ipa suku-suku. Nasaba angkat tu riwayat rampe. Maka dana nigi tau mak jenne napa suku kangang katau mak jenne dana suku cica mana mi mak julu mata cica mi madarito akka cica mak julu mata katalu ko limana pokokna na sigaru-garu mo de pas suku mana ngi maka de ko riwayat na nigi tau pas suku jenne nah maka dosana ya rola bae si bawa iya na pigau pure na pigau napacingi manang ipong Allah Ta'ala. Jadi ya tu jenne palaga dosa tu. Palaga dosa. Jadi oto kirona maka meki dio to meki came jangan mandi telanjang. Jadi makun raya pasame manik jangan mandi telanjang. Usahakan inang basahan ipake namo kilala WC we. Apa onron na season na tu setang ko tilala WC we. Iya, nang kaji tu setang lala mata anda minta ki. Iya, makanya kata makana Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal habais. Setang ngarone si bawa setang makun rai. Itu. Jadi dena roane ba, namu makun rai nangka ko tilala na maega ko tilala WC ko tama. Iya na tu nakada nabita bagi perempuan memang jangan. Kemudian jin itu kan bersetubuh dengan orang yang mandi. Iya na tu ampai yakel orang kata biasa tahu madari matampu na tak ditampu na. Kami ka makokoy. Kaya itu biasa maka dari malajangi dena lajang setan memang mi. Jin memang nasabak dia bersetubuh. Iya na tu ampai dena wad dito dio mangolok ko ay masolo di makun raye. Biasa kok kisalo dio to mengalirkan air. Masolo ka wae mangolok ko masolo itu juga bahaya. Karena jin itu di atas air, makanya dia bersetubuh.
Matampu itu anak jin. Ko jaji ni matu ka jin ni dia pita, maka dia temal lajang jaji mematu ni. Karena itu dari manusia juga. Iya na tu nanca ji turu salo. Itu nak kena manci turu salo. Iya matu iya tu. Cuma napa hitamnya le nama kada maku ye. Coba baniru iya ipa aja itu. Iya mega makoko tu. Dia na pahang itu wero. Maitan ya tu pak angka biawa, angka mancaji banyak. Tanya turu salo bawa, angka biawa aga. Iya kariwaya itu di Halifah Umar itu nacuri le darah na paniping le na korupa darah maka dah iya anakmu mana kademu ala kak maka dia aja gaga manjana kana aku na ulo kolo mi si senang kai macul lo bolana menre ko bolana na lapor ko Halifah Umar kemudian Umar itu maru'iyah langsung tadeng maka dah jimme matomi ya namanya gatau na pakabilin-pilih makokohe iya apalagi di media sosial menre ini kan ya tama-tamange nah maka kampas setange tamo ko tumapanan na maka iya memang ini penting saya sampaikan ini aja ini sudah dari dulu nah ya tu ampai nabi ta na pak guru tu nah malak dan apa sangan ketika wanita mandi usahakan pakai kain basah aja lalu tapak guru rona tanah darai anak-anak gadis itu iya kemudian purakio nama jenis suku tabolo ni aleta takaleta sebelah kanan napa sebelah kiri napa sini pada saat kita menyiram tubuh ko ni pokoknya sange mandi toba ia ku ibolo iwa takalewe ipangolo ni alewe lori po Allah taala seakan-akan ia roe ibolo ya bolo rango ko lue po Allah taala dioki seakan-akan. Jadi makanya aku tutu imatai napa ipenat dingin seakan-akan Allah menyiramkan. Kemudian di saat itu ladani posininna dosa-dosa yang keri watakaleku po talagara nga papada ya wae masolo no pole watakaleku. Jadi sambil baca itu. Jadi ibolo ya ro sambil itoliano kagero. Namoje tung kalasata. Komadarin kalasata. Tapak itu ya ro. Ya koto dio ya tu tilawi epong talak garang nga iya lah sayang kari watakaleku pada sia curang iya wai upake dio tilawi mandi itu dengan doa itu jadi tilawi ya loh aja nih gandru suk bawa mak bala iya dio pada mi bukang itu jadi itu ina tidi selengi sininna ijamae pak doa manang iya jadi namanya ro dio ya itu kanja na wani-wani ki dio sunat toba wani-wani ki ya nama ngaribi meki dio areweng dio sunat toba ni setiap nasabah sesuatu itu dosa maka jete ga dosa ya narut dio sunat toba mako miro carana de toga ge tu perlakuan khusus na maka de doangi we de toga maka de lipa bekatoan na pai doangi ko maka de ya mi ku ibolo iwatakalewe posinin na dosa-dosa engkau ko iwatakaleku talagara ngapuang ya lah sih seakan-akan Allah yang menyiram ya luar biasa mandi sunat toba makom itu iya pura nikmatu cemme mapacimana ni rolelewe ajene ni piama ajene suku lo ni asam pajas sunat toba pe ko sira asam pajas sunat toba masam pajas sunat toba niat nami bawa akan bani wakatai masam pajas sunat toba dua neraka karena puang Allah taala ku amiru jadi maka gampang dia meki pagan na iya pa dia nama rigaga meki pagan na iya neraka na sampai sunat toba dia nama rigaga namo asiratu rakan na sampai sunat toba dia to nama rigaga itu pedek mega pedek makanjai aga na pangupuna pangupuna to bicara pangupuki ko sampai sunat toba angkat taupan rita na kait kang si bawa sampajange kaitan na si bawa pangupue apa makna ya ro pangupue si tongan pak doang tu jadi ya agak ya kotoba berarti dosa do boleh tasalange kega na sura makanja ibaca angkat taupan rita makada ina iya makanja apa melo ko je tu ku terima itu bakmu melo ko pacing elemu dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah makanja itu iya kemudian angkat tau makada ayat kursi apa itu ayat kursi nak puang Allah taala mana hana jallo Allahu puang Allah taala la ilaha alenato illa huwa alenato
Allahu la ilaha illa huwa al hayyu alina to al qayyum wa Allah taala to la ta'khuzu zinatu wala naum alina to gitu ina alina mana hana jallo. Jadi itu ayat kursi ismul azam asanna puang Allah taala yang agung. Angka mana meneko tuh ina alina mana meto na jallo tuh pada kul Allahu tuh kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Ina alina mana ha ina tuh nah kada ayat kursi pasti bawa kul Allahu. Itu terus pandite tapi dek to na ya rumah kada mesti ro dek. Ya kau dia tak apa ayat kursi aja nana iro tak baca itu dia tu namun telah iro cuma makadami nasabah melo kau jatuh toba ku pun Allah Taala baca ayat kursi kecicang napa mu baca kulu Allahu akatalu rakaat kedua pada ni kumu patamma ikorang itu iya apa dia gak tahu apa masam paja cicam mitat tu na tambah korangnya nule patamma itu talu pulo gesok kulu Allahu bana mu gan rusu akatalu iya namu baca ni tu pada ni itu istilahnya dia naruh tak pakai jadi ya kau masam paja sunat toba ki ayat kursi si bawa kulu Allahu akatalu ya pengumpuna angka tahu maka dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah tahu alai capakna suratul Baqarah amanah rasul kemudian napa membaca kulu Allahu akatalu rakaat kedua angka tahu maka ayat kursi napa kuliah yual kafirun. Maka to si kuliah yual kafirun nya baca ko agak sana sampai jasunat to bae. Nasaba ia tu membedakan antara muslim dengan kafir. Pak ia roati madari tu maraja bata-bata. Madari ki maka da magabawan nya ji pengewe nasalah kagi puang Allah taala madari dia da mainga iya magabawan nya je iya itu madari makoro itu seakan-akan tidak ridho dengan Pak Birena puang Allah taala angka tu pasan puang Allah taala man lam yashkur ala nakmai nigi tahu dia nasukuru ki papedale ang kay walengi walam yasbir ala balai de nasabara ko na pulei abala walam yarda ala qadai ya kung kagaga pulewi na siya noko na ko de na no betul kan na tuli masumpah papena dina tidak ridho dengan ketentuan aku makali pong Allah taala fal yakhruj minal ardi suruh ya tu tes salailinoku pal yatlub rabban siwai suruh ni sapa pun na sumpah aja na ya na sumpah iya jadi aja cede-cede nan rima lawas magabawan aja pacar lagi aja tak terima iya man rima lawe bosi winasoy tuli bosi mana siapa aja di sana dia na bosi nasoy pala paga gitu dia kagak tuli sasai mana waktu angkat itu to makotu jadi iya jadi usaha kangi nasabak makana ega paje tu pe atas salangi nasabak dia ni terima ketentuan pun Allah Taala seakan-akan dia tu ridho baca kuliah yual kafirun iya jadi itu anu naik tapi ini mani bawa roh desa rona kada tau pandri temi ro makada nasabak ia tu sure pak dongeng to itu ampai mandari upau makada ia kona kan na musibah na masara-sara masa dingatimmu pegai baca inna ataina ia ro tala pangupu ale pangupu inna ataina iya ko takut tasat dingeleta mega masalah dia namanya maketa ya siuru sia selesai pegai mu baca alam nasrah pakuli-kulimu ya ro alam nasrah laka sadar qada nan ko israk alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikra tapakuli ya ro wa rafa'na laka dzikra iya ko melo ki ko misalnya tuli nahina kangi tawe deje gaga ekonomi dia na melo taraka iya si jama ya si salah iya na ro wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab eta baca tado boleh tare wa ila rabbika farghab supaya macawe ki lori pong Allah taala dia mari kage pakuling itu iya jadi aja tak kali baca lalu mimateru de mancaji pak dong biasa nabita baca surah angka ayat na pakuling angka telu na baca iya itu fungsinya. Jadi dia itu ya ku ya wala padongang pada itu ku masam pajang au baca rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfani warsuqni mengilau na aku iya aja tak ada warsukni ya ku makadaki warsukni dale umumi ya ku makadaki warsuqni ilauni iya betul ya tu ku nampak barakah ipong Allah taala
Saya dapat ijazah langsung itu tentang zikan itu. Tapi aja tak ada warsuk nih. Itu. Iya itu ya kok biasa nih karena ni warsuk nih wah dini dalil umum. Tapi ya kok angka agak khusus metilau pakai warsuk nih napatilau. Aja nala pakai ngilillah atau ati nai pakai. Nah. Iya. Jadi itu kaidah-kaidah sederhana itu, tapi itu doa sangat mustajab di situ. Iya, kodale ilau to rasukan nih. Iya. Ya tiasa ngedale tepak palimatan re. Ya wana tepak kesehatan, tapi ya tu dale kami namariawe waramparang. Jadi ya tu dale kami namariawe kulalan nagamai waramparang. Dia naga cauriawe tu dale waramparang. Dia naga yawana. Itu. Ya na tu ampai makada aja nih salai tepak gara-gara waramparang isapa. Nah sabak isolang itu dalek lopoe. Nah setelah lalu dalek kami nama lemah. Itu. Magar kira-kira. Oto ya bereng. Napa tu malas sepeda? Wela dapat. Itu. Wako lebat tu. Nah betul kan nak buru kang yoto na untuk lologa sepeda. Iya na tu tahu padak kalebarakan na tu tahu de na sampaja gara-gara sibuk masa padale. Pada itu. Iya, apa nana solangi gara-gara hanya mencari rezeki. Padahal rezeki yang paling rendah itu rezeki dunia. Iya, orang peralino. Dia naga gacau. Apa iya kene orang perangi asugirange adalah nikmat besar. Dia na adele pong Allah Taala. Dia na adele, magwa kada dia na adele. Na dia gaga orang peran atau kesia-sia. Kama kiro. Tau sogiemi berarti dia na adele pong Allah Taala lo ko atanna. Dia na adele. Tapi ia waram parange bukan nikmat yang paling tinggi. Sehingga ia ya sangnya senangan. Jadi itu waram parange bukan ketenangan. Bukan. Iya. Jadi apa ya kena waram parange naon ri ketenangan. Dia na tanah tau kasia-sia. Tapi tidak gare tau sogia na tenang. Nah iya mako ko tau sogia bega malah saulu. Itu pange. Jadi tania tu itu waram parange bukan ketenangan. Asana senangan mi. Tapi Allah memberikan ketenangan kepada hambanya siapa saja. Tahu sia-sia lenga tenangan. Nah mereka orang peran. Angkat tu terita makada. Ya kau ita ya nu deh sakada gaji. Tapi we dia nak kemana nama susah. Ia lengi dalle tenang. Angkat tu tahu sogi we coki mel lupa. Pelala mata dia agak gero. We dia asun nami bali bola nama bokan ali wasilan nama baru nasa. Angkat ulah bang kurilalan angkat ukur deh. Dega tanya tenang. Jadi abalalo punanya tuh. Iya. Jadi aja tak ada warang perang mariawala deh tu warang perang. Jadi aja tagadai kangi tepat tak gara-gara masapa warang perang. Nah, aja. Iya. Ya natul mandari berapa balu maka aku mak balu ki pakanjaki. Pak Mega tahu kasih angkana nasarun tu lima kana mau pada gagah. Na balu itepak na pasiang ka igol kasih. Itu apalagi ramalangi matu may kay tu pak balu itu aja taganay kang itepak tamagi sahabat mak balu na kana aja gangka nih itu kibanding itepak ya muak bele mu balu ya tepak mu tu masak mu pasiang ka iye betuangan nama balu gol ko dia nagan na siliter patimba-timba gabaya aja lalo mu timbang itepak mu napa mu pasi timba tepak mu aja lalo iya ni paca aja tapakan jaki jadi nanya ko dale po Allah Taala melo malengi angka uruntu Pak Bu oko kita mak baca-baca ka ro ulan rio lo uruntu ya ro maka da iya ko angka tau nak gangkuleang ngi mapigau betungan nang kagaga na jama na iya ro jama-jaman na mastinna dibayar dengan harga misalnya 5 juta. Tapi tahu ya rupa jamai nginalengi di 5 juta nalengi. Padahal mestina kuireke ngi zaman na ya tahu 5 juta. Tapi 5 juta dia lengi. Tanya siangka na batongan na dena si patok zaman na si bawa gajina. Maka dai narampi kurilalan na. Aja mo maselang. Natutuk puang Allah Ta'ala lalan na tu dale masuk nasabari na ganda. Natuturak ko lalat dale supaya dia nasu. Tanya pula ko tu dale mo na wajah matu tawak kamaja ya tu 5 juta lebih topa ang kami matu dale lihat tama tanya pula ko tu jadi ako kagaga tajama na dia na siyang si pato si bata jamai si bana wajarang ite aja mo ta masusah magay ang kamatu na lingi po nga lata lalalalia dene tu nola tappa si balikan na
Ya ko angka tahu mak jama. Mesti nasib 5 juta wajaran. Nata pemilau di 10 juta. De na siangka na jamai si bawa gaji na meloy na tarima. Maka dai koro lai bukarang ya tu tahu supaya tak bolo ya tu gagay masu na denonro. Yan na tu na mega tahu 10 juta gaji na mo anak na dito na mega na napake makamaja. Angka to tahu 400 misa bu gaji na kasih macicil motor man to ingka mati anak na masikola. Kenapa? Ditutupkan. Nah, yan na bahaya. Termasuk pajabae ro. Yaitu ya ampai madari ka makada. Yan ang kataw makalasilasi matapukong kagaga na jama. Maka solamu ya tu. Magi na mega pasar pista lapisi dia na madeceng. Kita kare. Sapa-sapa kare. Ito? Iya Tommy mah ko Iya na par service AC, pas service gulukas, par service televisi sola minala kabala na nasolder dio korone na panapakamaja te masoli. Denu le madeceng itu. Denu le madeceng. Iya. Na kan na yon na iro lalang makana de na sipato. Iya kene makada anu deje gangka na walau pak deke iyo ko na madeceng saro karja aku na bawa pada 200 banda tawaja apa solder na bami je tu na make kana sanape mele yelia ngala wah ne dia ala melia televisi sola minala na pasi sele isana iya to mi mako ya to sampai bisa pa angkang gota aku podang jadi kebiasa podang aku maga-maga jam make wita na silapo je tu televisi na 5 ko mo ko tu na sai makura-kura baraka je ko tas jadi makiro jadi tapakan jaki tukang batu di aja na sembarang ko tite makadai na mose ko mina wajaran na kasi tahu ya mama dai itu kan to ni tapakiro pas sidah kata tona lo ko tahu itu na lo moyangi dale pong Allah taala iya ita kare kon ka guru sekolah pa honor 300 bisa bu gajina 350 gajina siulam na datu na ganna pangal di sabun na tu masasa majujurna na capu tapi magi na sekolah mo anak macicil motor matoy makan nangka sampai mak bola na 300 itu sabu nangka pajabat 10 juta gaji na siulang to 5 kontrakan padahal komelo ireke magay demetto na ganna iya ro pa honore 300 sabu gaji na ko malasa anak na bodrex minalya kita papaja na pura manre bodrex ta papaja bolokang iya ro 10 juta gaji na tanya obat dokter capu si papat de melo de sonti pajai na sabak na pasu ipong Allah taala ro gero na bukara ngilala na tak bolo masuk na sabak tanya meto hakmu tanya dale mu ya tu iko mi mala salai hak na tahu makiro de gaga pabu pasangi Wai bosie lagi kulalan na hadis saya tatio kolino denang kanalap di walaupun 1 titik. Si tati. Wai bosie no pole langi denang kanalap di si tati. Pas-pas ukuran na paturu pong Allah taala. Jadi aja tak kada lebih wae de na lebih. De na ukuru pong Allah taala wai bosie no lalan na si taun. Tidak akan pernah lebih walaupun 1 titik. Iya. Jadi yana tu ampai makada aja tuli musa sai sarangi musa sai bosie makada magi de pura yukuru angka minonroi mega tak bolo makada na pasipulu ngokor na bolonge kosong ngokor ya makiro yana tu tapi jumlahnya itu sudah diatur. Jadi aku masan rai bosie de na lempa tapi aku na pamasang ni de curug gi makiro na tu to milau dong supaya ya bosie bosi mak baraka makiro katana wala ngasoy wala kasoma baraka na iya ko wala bas kasoma baraka bosi mak baraka iya ro balawoy ko nakan nay bosi tapam meke ko bosi mak baraka iyo mo ko tanya bosi mak baraka nape si ganrusu man re balawoy ko bosi de na malang ganrusu man iya ko mak baraka na mo balawoy mi tau ko bosi nya tu nama darin ka balaw malope olina malagalagano way bosi matokan na iya tu way bosi mak baraka na sa to pandita. Iya, jadi aku bosi aja tak ada. Bosi si mandre si balawo. De, akadaki epot tapak baraka iya gagayo na wadi mampedeceng. Makiro. Itu ya ada nang katu bilawi makar. Bosi si maga si de karena kita diajarkan minta barakahnya. Ini tapahan itu? Dito kajik naliwan naro. Napai. Kemudian onak to dio sunna toba ki napa mas sampai ja sunna toba kati seni. Ke gawat tu nama kanjala da to milau toba ya ko to suju aja na pura ki ma bersalam ya ko masam paja sunat toba ki o ko suju paca purange ilau toba ni o ko tu ya sange toba taba ya tubu taubatan to rewa
ingar ramanang ya rota salata na isa man mo aja itu na hindi jamay risa sama kada ya ko ti kanto nalakay ko kumatinray iya male ni na isa man natanya timbagang ulawa mi pakyang na risa pa irisa ya pak balyang pa chay-chayrang pa chodokang madari makalasila-siya na risa man na hindi jamay yan pa ito isuro mingarang ya tasalata dede isuro ki mga kuiwi makadami po ngalata lang ngakui mo ije. Makanya itu taba ya tubuh taubatan kembali betungan narewa ko rana-rana mana ngijama-jamamu na nisa pangalata lah kada ila cundeke alena makalasi na isang cuma melo mi pangalata lah ko yang ngakui asalata de pakan nisa po makada salah ko je tapi dia mo mengaku para mi di kong kanata ini sama kada lena je rapa ipaneon na iya cuma melo mi ko mengakui kada po ko makada weya to kasi ona makasolat dampay ka de na marigaga pa mengaku no makiro iyo po ko to lima kada ha taniya de kada tate ari gulun na iya maka makiro jadi angakui bannya salat tak yolo na po ngalata na pakada po tak dampay ka selesai. Maka lomo na po halatala ko kakasalaha pede madapeki pede mariyoy ang kagaga ilaw pede mega ilaw pede mariyoy yo po ti di ko taulino yon ri mangilaw ya ko chomilaw mo chicha na lemoy ya ko kadua di makarani alasi ya lagan na nakatalu makarani obe mana ka wala tahu makwa papelit na lagan na nakali manasang kasi atula paling di na ya po ngeda na nang pede mega ilaw pede mariyoy iya itu nun itu jadi aja mau tambah susah gitu kira kemudian matu kota mai kota kok mapuasai palit tawe tanggal asidi berarti 1 Ramadan itu masuk tanggal 28 aso 1 bajar ro sangadi ya iya sangadi kopure mas sampajang mengeribi tabaca surah al-fat akasyaga akatalu surah al-fat 20 sera ayat kapa aja itu inna patahna la kesana inna patahna laka patahan mubina itu. Jadi surah Al-Fat tabaca ketelu aga gunana. Insyaallah ko napak barakah ipo Allah taala dena kenai abala maraja abala maloppo gangker ramalange manguluh. De to nama sussa papedaleta gangker ramalange manguluh. Itu barakah surah Fat itu. Tapi pas 1 Ramadan, ya kedua Ramadan tidak. Mengaribi napura mangaribi tabaca latu iya tu na agasan latu iya tu na tamis iya tabaca makanya lalu ko masigi tak nang kapimpingi tapi kang matarawi ni rawanin na matarawi ni ka tarawi pura pisa to tapura masam paja mangaribi rewa kilau bolata tabaca iya itu. Jadi tasakang ipace akatalua 2 barakan. Dia akan naik musibah maraja tatola abala itu selama sampai Ramadan berikutnya. Si tahu najaming itu pakai selama patola bala. Yang kedua ilomuia dalek na yaitu tahu gangka 1 tahun ke depan. Itu pas 1 Ramadan. Ena amalkan itu ulama-ulama kita itu. Jadi aku madari saya yang memang perhatikan itu amalia-amalia seperti itu saya perhatikan betul. Iya. Apa angkat tongat tu taung Pak Bu makrawe samana sa ditaung macipi-cipi sa didale. Iya, angkat tu makrawe malomolomo ya si pamulai angka to angkamo de to na siaga tapi angka itu seperti itu. Selalu dicukupkan rezekinya dimudahkan rezekinya. Itu ya. Jadi surah Al-Fat itu baca katalu ipakoling. Jadi angkat wita tahu kata wita bacai cica mina baca tapi akatalu na pakoling tasidi ayat tapi katalu na baca katalu mana na baca tapi aku ya aja mau tapakiro baca bani materu itu apa iya ro pada mati je ro apa akatalu na baca katalu mati latu cuma iya ko angkat pandita makada setiap sampai berdoa ilau ya ro ilauki salamakan ilauki alomuya dale iya latu si ilauki salamakan ilauki alomuya dale gangka katalu iya jadi itu yang di pas 1 Ramadan ya
Jadi ko satui, iya roh malam tanggal 1. Tapi mengeribi, isah. Mengeribi nanjur kata pandrite. Palawangan na mengeribi isah ini baca. Iya. Kemudian angka to cek de perlu sampai kangi. Iya roh ko mengeribi bi ko ramalangi. Makanya pak ko metetai cek de kama apa iya tuh ko buka itu talingi kesempatan buka. Iya. Aja mampasilelung alingi kesempatan. Iya. Karena berbuka juga itu adalah ibadah. Iya. Jadi upasangi wat dimo tu yala pitu menit. Bamuki aja talan sukama. Iya. Angka tu tahu. Angka memang nikah China kata ni si babe pak bang are palada tapana wow. Apa minu? Allahu akbar. Wah. Angka mopi apalagi kau kesana bepaya na tu angkai kalukuna angka mana mopi aku isina teh jalan kau teh pas dah aja agama itu mengatur ketenangan dalam ibadah. Nah ia tu mengaribi pak na metta mo melo si jatuh tuna metta satu iya. Jadi ia naromatu pak baca pangupu kota mas sampajang bang ponco kini pangupu tak iya aja na alingi kesempatan aja na to silalung mangka mo pi kasi te tuda pa itu ko taw matoa kasi maka masina to na makadokat do ega napay mak balendere kama dito 54 di ati di mitel wanjo na pak bang de iye de tapakajaki cede nonero tatoro cede tuangana pitu menne angka to maca napabangi jolo radio kato besa makoro iya kok bangi radio na pabang tanyale na bang na pamandre latu piban na radio na panapadang napak bangalena angka tahu makor jadi na marigay di manibake kami tola tapi alingi kesempatan angka tahu buka ko bolana alingi kesempatan na dapi law mak bere jama ko masigi iya taja aja tani tahu tato cede robela aja pak mayaga tu itu jadi na marigaga isay makoto bisa mundur apa ayat isay masarolak bi ko malalalale wan ni jama angka metohat de sana maka dah nabita bikin dewa kita urangi oko umakku ko malalalale wenye mita umakku masih say ilap bimakanja iko malalalale wenye na sampai jangisa makanja na maka dah sitang ngajat tamana isay napaki bang dahil na mariga atau bangi ko tamay bani tapi PT TV napakama alay 20 menit angka kesempatan na tahu apa angka tu tahu de nakalangi bukay ko tanyan andre de nakalangi. Nah saya ko beppa mi deu buka ayo pukonan re tapa angka tu tahu napa beppa nanre na pura minum pura pi matarawe napa manre mak dupa jadi kasih kesempatan jangan menyiksa biarkan orang menyempurnakan ibadahnya. Nah iya akiro jadi ini menitu pengurus masigi enonroy aja na elo tabawa ipuelo iya aja pak ya ko elo tatu ipuelo dia tu gaji itu iya jadi tadi cedero maka dah ya torok memang itu mungkangi maka daya ko tami mangaribie sekok menek purana batawe na paki kama supaya ridi buka ko boleh kamu pakai sempatata lomak bere jamak mangaribi ya ko tami isae sekok pi menek na purana bange na paki kama supaya rotai kasih mak dapi sepajang isah iya akhir jadi itu yang penting saya nukan itu ya teh matarayo ko 20 rakaat atau 2 rakaat arwah iya ya 2 rakang napa mawitri wadingi langsung mawitri wad ditoki maka da moto pamatu masam pajat tahajud den mereka ya miridi melo emali 20 aja na tawitri jolo iya latu pi 20 napa ki mawitri makiro kemudian angka pakutana 2 telutama nomor sidi yero tau mah hakekah maka da wadi ga ko sapi ngigere siaga na 7 ko sapi siaga tau na 7 iya tu akekay ko saping iman tasyapi mi palabai sapi ya iya ko imam mali de gagawita de wakala de gaga de pagaw runtu penjelasan na pangulut ta imam mali siba Abu Hanifah makaroba agasane mahakeka saping iman namo iman tasyapi na palaba tasi dia saping pitu bende angkatna nah ya ko tahu mahakeka iya ko di bembe di tahu arwane wadi 2 bembe kalau mampu pagan na 2 tapi iya ko di mitonroi mampu cidina
Iya, apa dia tu nak kena mutlak dua deh. Tahu mampu mi meli dua bembek koron ni isuruh pak kena dua. Ya kau dia nak mampu cidina. Maka dah lalu, ya kau dia mu mampu aja lah jolo. Ang mampu tu apa ha? Kau tu lomo agama iro. Jadi maka dah na arwah apa anak-anak melo tu barakna arwane manang atau pitu gampang si dina sapi moli. Nang kamacio mana nanti. Atau pumana ni makala akekane ya na cidi mi mampu kita aja na taliang pak iya tu ko maka da mi manang ipagan na idua na pitu anak na rone manang dua patu sapi tagere na pa 10 paja jida to na mo cidi mi ko cidi mi mampu daripada bembek kali pitu makira jadi na palaba iman tasyapi palaba wat dilalo kate wat dilalo maka da ko yasang Loki dia tu le mali bembek masolila le bembek baran maklu ya paju ta bembek na badan ni loki oko pak gere sapinge ta podangi maka da gere rang aki kakak wali si bagian boleh atau mapak botingi nama gere sapingi maka dah gere aki kan ni andre mapak boting dia nama rigaga wading iya wading ya miko karo bayan re mapak boti salah gitu. Kecuali bagi atamo dia nama rigaga ya miko bagian nanti aja. Kemudian angkat torona tentang pidiah. Maka dia tema cupak bicarogina toh. Makie ia ropit dia isito ngana kafarat. Ya sange tanya kafarat. Kafarat patolah. Patolah. Maka dia kafarat patolah. Ia tahu de naul lema puasa ke gayasang nomor si di tahu matoa de nanul lema puasa tahu matola dak maulu ni kasih dah kai de nul lema puasa ia na tu maka majapid dia tapi de na puasa pidia bamu dina wajah cupa asanna ko bicara gina siaga satu mut siaga sidimut ia ko rupiah kami sekitar 60 na buka apa makokoa Ewita ko basnas 60 na sakbu tahun riolo gaja 60 na sakbu sesok karena memberi makan satu orang fakir miskin dalam sehari artinya setiap jumlah puasa yang ditinggalkan jadi ya ko siagang ka nanrewe makokoe de nak kada kataluman rea de sekali sehari iya ko 60 na sakbu mamakan jadi angka lalu 50 sakbu wita iya 50 sabu. Angka toto pandita nasa de tergantungan remu. Ya kok restoran manre ko soso. 200 pa sabu. Jeso. Yo puna sakay ko anre mo makara ya anre ko jeso seko. Ya naro. Nah. Jadi itu anunya, hitungannya itu memberi makan satu orang fakir miskin satu hari. Sesuai jumlah puasa yang ditinggalkan. Wadi pasi pulung 10 sona nape wajah. Atau 20 hari. Wadi to pacapuran nepi. Mepi malepak teh mepi malepak teh. Awak ditui wajah. Pura malepak. Kopi dia. Kada tapi na pasume man ni. Pura pi malepak ni anu mi yaleng. Na depi kagay mero. Tajata aja ni tapi ya ko ya. Makanya atale baraka nah. Okilalan na ulan ramalata pasu. Ya nawannya sebelum manu teh kemannya lepar 2 hari atau alungas somelo na malepak teh pasu ni. Wat dicit ditahu yalen na yamanang wat ding sampai maka dai ya koi bagi-bagi ye de to de na malak da makyang ka yo poko yalen ngicit di na tahu atau 2 na tahu keluarga wa dia leng wat di tales sila surat tak wat ding maka doeng ka kasih sila surat ko korodesi sagaga maka rajing andre na maka rajing may gana na masikola pakere kasih maraji wat di tale ya na riasa keluarga dekat ya sange keluarga dekat pak sila surang dia kacau cawe iya tuh. Napa maka ada tetangga dekat itu balik bola macam itu. Jadi iya tuh ya sange keluarga dekat sila surang. Iya tuh keluarga dekat dia kacau cawe itu. Nah, ya rawat dia leng anak fakir miskin sitongan itu. Jadi dia itu nak kada anak yatim deh fakir miskin. Ya ko yatim minasogi. Nah, ia kok jadi fakir miskin tersapai maega ko kampot tak iya namo pegawai makna namo polisi bapak
tak segaji mega gaji na polisi. itu kasih mak dari kemat tu. Iya, kung kan anak masih sekolah. Magan. Talu anak na masih sekolah. Ang kato ni bayine na palasaw. Inong kosoki kato di matuan na. Iya, na siya kami gaji na. Ko talu mi pami juta gaji na. Dia tu nagana yupe tu Pak balue na madar dia tu asos may kay kapulian na tu. Jadi aja takana makaraki makakanja bola na. Yanre ka bola. Deni Andre. Maka gatau kasih Ranri Cami bolana nama kerajin Andrena warna si garu-garu maka kerajin ade makanya bolana apa biasa madece iya angkat tahu si peto-peto lirina bolana we maka gaduina ini jadi aja takkan datangnya ukura bola ini tatania iya jadi rotano jadi Pak Deni Andre bola itu Deni Andre itu apa salah itu kena balu bolana apa melihat salah lah jadi makiro iya na perlu dibantu kemudian maka ka ona tahu malasa de gaga harapa tahu mata yang kedua tahu malasa de gaga harapa sau iyo poko malasa nang kamu harapa sau nah isuroi kamaja qada puasa itu tapi ia ko malasa ina de gaga sau maka iya teh malasa sakdam ni Pak Buran de betul kan dia ditajam ini mate dia ditajam medising nah itu membayar fidyah tanpa mengqada puasa. Ia kau tahu matampu si bawa tahu menyusui. Kedua, ibu hamil dengan menyusui. Apakah jaken nuna? Nareko nak kita urangi alena. Alena nak kita urang. Maka dia kau puasa ka iye. Ai mesa. Apa matampu kaje. Si bawa anakku mesa membahayakan, maka dia mengqada puasa. Natolai puasana. Iya. Nareko anakna na khawatirkan tanya alena magala mapuasa ko alena saya ya magala ka mapuasa tapi we anakku wa kita urang maka dia mesti qada sekaligus bayar fidyah. Dua na waja. Nakaba tuy puasana natolai tuy puasana apa magala jadi alena kaba puasana sebab magala naganti matu ko labai iya ropi dia untuk anakna iya rona khawatir ka kali na di mapuasa rona na kali na puasa rona na jadi kaparatnya anak kandungan itu adalah fidyahnya sedangkan orang yang tidak puasa tadi ini karena anaknya mina khawatirkan maka dia mengqada puasanya natolai toy dua jamanna. Ya jika kolaba mi mana ni maturo jaji anak na suruh ditolai napa iya ko epi dia na wajatoy tapi iya ko alena mi na khawatirkan alena mi dianggap marid yang enggak mi tahu malasa si bawa na khawatir katui anakna na khawatir katui alena maka dia tidak bayar fidyah tapi cukup mengqada puasanya denah kamaja fidyah tapi mesti na tolai. Italua angka tahu denak kamajapid dia matola puasa mi bawang ia ko alena na khawatirkan karena dianggap sakit tapi nareko anak na ban na khawatirkan dia na khawatirkan ya alena dua na waja matola puasa toy mah kamajapid dia toy itu aja lalu tak kada anu bawan lah ini mana itu kuncinya si bawah kayak kapi angka tu tahu boleh membayar fidyah ketika dia tahu apa je senero arakon lawesan istilahnya lawesan dengan kekeringan yang mencekik itu jadi orang itu mesti dia ganti puasanya sekaligus kabak puasa kan itolai puasa aga pirona Pak Bahat engkau pagaro oh ye Sawal oh ye waddi ga puasa Sawal ematu igabus si bawa puasa qada Ramadan barakna mahalangan ukulan Ramalan pitung ngesoh dia tu puasa pitung ngesoh. Nah, ia romeki mapuasa Sawal, wadiga angka tau pandrita palabay.
Nah sabak makadami hadesa berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa apapun tetap yang penting hukul Syawal. Jadi puasa qada no macio to ni puasa Syawal. Nah, magampan ya ro. Nah, cica banyak apalagi mai kaboting. Napa nih kah? Salaba nih. Iya. Cuma tidak boleh puasa di hari lebaran. Cuma matu ya, kotako. Pemerintah menetapkan puasa hari Senin ya, hari Ahad. Iya. Ketika dia tetapkan itu berarti kemungkinan matu. Misalnya maka dia nak puasa tadi, maka dia nak gena. Nah sabak dia nak berpuasa 30 hari, maka kami berpuasa 1 bulan. Nah ya sange siula kada 20 seraso, nah kada 30. Tebang ya. Cuma angka tau panrita maka dah. Ia ko 20 asera puasa aja monri mulo malepa. Gana 30 tuh. Karena tidak makan sebelum lebaran itu dihitung 1 hari puasa. Boleh pi malepa na pemandre. Makanya ko Idul Adha dia to mandre tu tolo malepa. Nah sabak puasa itu 9, 10 Zulhijjah. Jadi puasa 10 Zulhijjah itu puasa di hari lebaran tapi toma puasa demina to mandre tolo malepa isunahkan. Ya ko Idul Fitri isunahkan mandre mak dusa napalo malepa. Iya ko 20 ya sera puasa aja tandre talo malepa. Gena ita 20. Nah, itu kalau penjelasan di ilmu hikmah. Ada 2 penjelasannya itu. Iya, saya kira ia naruh pangolongan maliban ni wete Pak Bahar. Mini tete ruah. Saya kira ia naruh mudah-mudahan saya dampak-dampak yang paling pokok. Saya dampak-dampak bali bolata, enggak masalah. Saya alpa 2 bulan ya. 2 pulang enggak kayak anak alpa apa ya. Macam ni kak. Jadi memang kemarin sapari di Sidrap itu saya nukan. Mereka kesiman no kok jama-jamai saliwar roh. Karena dia itu kata watas tas pada. Jadi saya membelok jadwal sekarang itu. Tatalum ngesomilelesi dia kabupaten. Soal 1 kabupaten itu hanya 3 hari. Sudah itu pindah lagi ke kabupaten lain. Jadi makin rompai biasa ye sitar ruka 20 kapito sono de rewa. Jadi macam ni mak. Terakhir star Kalimantan Pinis Timur Leste. Jadi naro makadai tak bawa ke apa siulang apa ya memang ko Rajab dengan Maulid bila kada kosongkan saja di setiap 1 bulan itu. Dengan Ramadan juga saya minta dikosongkan karena tugas di luar. Saya kira ia nau pangolongan ni Bapak Ibu sekalian magi-magi napa barakai pong Allah Taala. Itu tadi amalan-amalan yang kita persiapkan untuk masuki bulan suci Ramadan. Engkau balik penutup walupai angka kama meraji-raji puasa nasat dingalena. Biasa tong kasih anak ta biasa ta Pak Guru toh. Dia tu gaga puasa si polo kok ya gamai puasa latihan ya sana. Tapi Pak Guru ki ya ko ciaki madak ka ciaki maliwasang, ciaki madodo nyawa, ya ko manre subuh. Alaki nanre aja tatari pakanrang. Sajibawa ni nanre ko paneta napaki malawai rinu tania kangi untuk minum untuk sahur napatinung ya roe inungi jolo napatapalena napatajapu ya ronan rebe ta sapa ya malibu ya kongka malibu-libu ya ketibiasa nanre malibu-libu pada goli pada ya ro taala timawi ya ro aja tanre jolo timawi napatemak bauna tabacangi la ilaha illallah muhammadur rasulullah napatanre kasarana napatemak napatala siaro aja timawi langsung tapatama sumpata tapi tatahangin napasae napatakam kemudian kita makan kemudian ditelan tabaca la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Yang ketiga tanre biasa nih napaki malapakan rem. Ya na tunah kada pandai nyawamu, pandai rahasiamu, pandai ruhmu. Angka tu tahu dena maliwasa tapi madodo nyawa. Dena pandai. Ya na tunah ni mau jolo. Dena madodo nyawa. Kemudian ajak tapak genak bali timputa tapak ganjil. Aja mau jolo aja mau tarekengi aja. Andre moki. Ya komeni maso ala ki we tinungi. Napa sajin andre cede na yero tabage telu. Pacapurangnya. Iya. Pacapurangnya tabage telu. Napa tanre napa komeki minu kopi numoki kopi meki minu ngaga andre moki. Tapi matu terakhir we pacapurangnya ala ki we aja na we esa. Ala ki we napa tomang. Angka tu kurilalang mapalla macakke baru-baru betul.
Ya kok kusumpangnya tu kadang mata mapalla macake. Ya ko macake itamai matan ramo tu. Macake tu tama pada wa salat tu ilalang. Ya nanti asa wena al kausarinu. Namolat tu wani dia tamadaka. Iya, namo maga rajina jamata. Maka dalau mak dompe maga ma de. Namo tiriwali pusat dia nami madaka papena dinge. Dia nami arakong ya tu wena al kausarinu pacapurang. Ya miko ya tu mapalla tamma tate 10 mi madaka ni. Jadi na tu na silalungnya tu macake mapala irasa kamu tu pada tu esa etamo ke tu macake yana rotala pacapurang aja na tapole wai monrina ya tu na kada waina al kausar mola patutu ya tu na masuk na bawa dua ngas dua pania tu pak dia tamadaka iya itu barakah na jijiri pake foto melo apa angkat tu tahu ko pura buka madodo nyawa. Pura na buka sadre tasoro nasa dena ya ulela masigi ko makoy. Dena pandri rahasia na tu. Itu kuncinya. Jadi mapuasa sunnah ki rota pake, dena masih satu. Iya. Besa urasaka Pak, urasaka maka memang. Dan banyak jamaah yang mengakui maka itu dipakai menyamang. Iya. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.